سوکینی شهرکی شوروبی شهر اسفara ӯрозбой Абдуазизов солҳост ки ду писари дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Федератсияи Россия қарор доштаашро надидааст. Мегӯяд ки фарзандонаш бояд мавсими баҳори гузашта ба хонаашон бармегаштанд. Лекин манъ гардидани парвози ҳавопаймоҳо аз Россия ба дигар кишварҳо чунин имкониятро барҳам зад. ӯрозбой агарчи дар Шӯроб таваллуд шудаву дар ҳамин ҷо ба камол расидааст, аммо аксарияти хешу ақрабо ва дӯстонаш дар ноҳияи бодкони ҷумҳурии Қирғизистон зиндагӣ ба сар мебаранд ва паҳнгардии бемории коронавируси нав ба қавли худи ӯ онҳоро зиндаҷудову мурдаҷудо кардааст. Анҷан таваллуд шудагӣ калон шудим, фарзанддор шудим. 25 сол шахта вайба кор кардим. Нафақа баромдим, нафақа хӯрмон. Бачаҳо Россияда шаҳранда кор кардсоз. Границаҳо маҳкам. Рафту омад қиин. Ман шароити коронавирусанда акун як тӯба рафтан қиин шуд ҳамаҳо. Коронавирус гум шавад бо худо хоҳад бо нағз бишавад. سوکینی دیگری شهرکی شوراب ساعتبек جوراев باشد میگوید که پاندمی مجروی معتدل زندگی آدمان را خللدار کرد. اکنون امکان ندارند مثل پیشتر بدون ترس در جای دلخواهشان گشت و گذار کنند و موافق به آرزو و هوس‌هایشان توی و معرکه برگزار نمایند و به مهمانی یکدیگر روند. او بسیار تأسف می‌خورد که در پی پهنگردی کرونا فرزند یگانه‌اش را که با بهاهای خوب و اعلی مکتب میانه را ختم نموده بود برای ادامه تحصیل به یگان مکتب عالی فرستاده نتوانست. پسر مکتب تمام کرد و یک نتوانستم گسل کردم خواندم با خب مصلحت کردیم روسیه به قرقستان ما خود جان پام نشد. خدا انشالله خدا پاندمی تمام شد کسل تمام شد خدا گسل میکنم مکتب خوب اینستیتوت خدا انشالله. бино ба гуфти ҳамшираи тибби калони беморхонаи шаҳраки Шӯроб Орзубону Нозимова, то эълон шудани пандемия ва баста шудани марзҳо дар беморхонаи шаҳраки Шӯроб беморони зиёде аз дигар манотиқи шаҳри Исфара ва ҳатто ноҳияи бодкони ҷумҳурии Қирғизистон муолиҷа мегирифтанд. Акнун бошад марзбандиҳо боиси он гардидааст ки катҳои беморхонаи шаҳрак қариб як соли охир ягон маротиба ба пуррагӣ банд нашудаанд. وقتی که روحی شوراب و سمرقندک و چرکو کشودگی بود بسیار بیمارو از سمرقندک و از چرکو اینجا آمده خو می رفتن بسیاری هاشون همین جند ولی در چرکی هم بیمارخانه بود در همین قرقیزستان هم در سمرقندک هم بیمارخانه بود لیکن به فکر من که از سببی که دکترای اینجا پر تجربه بودن و دکترای فعالیت کاریاشون بسیار بود بیشتر بیمارو با اینجا آمده مراجعت کرده خواب می رفتن. با اندیشه همشیره طب این احوال بازگویی از آن دارد که آدمان امروزها بنابر بسته بودن سرحدات و از ترس و هراسی در بیمارخانه ها به کرونا آلوده شدن نمیتوانند سری وقت به پزشکان مراجعت کرده از خروج مریضی های مزمن خود پیشگیری و یا خود علت های دیگری وجود خود را به طور باید و شاید معالجه کنند.